Kitariki 19 Omotienyi Okianda omwaka w'ekirubere n'emirongo ebere na inye omwanchumulilia Undizi TV andonsi ase ototengerete ndino kwegena ng'ende totwara omugaso omuya ase na bingoikirana ase studio bungumanyia abuna abera gwateka gwakete sinza chamambi kwekera abono mugaso litkwanigo ekyombe kya Rotary Club kyabere komera aborokia abanene korwa asi county isato county Nyamire county ya Kisine county area Bomet na boigo ni goli bera ligendrete anemono ensemeria ya kisiasa ayonsi na mange nimbe nkumanyia asenchera yobwenge nigo yaragire chinsa isano na ibere chabono mugaso iritera nenkuru kwa Job Maangi nokone kinga chibiche chibwego na Mariogi abere oikera asenchera yobo ikeranu nere Lydia Mosenkora nande asika getali ege tambe. Mwanchumulilia Undizi TV nabo kwenda tubuate wetera asenchera yo mtandao o Facebook Undizi TV News Digital, YouTube Undizi TV News na wetera asenchera area yekerero www.undizitv.net karanso ikembe ukumanyia bunaberega gwateka kurwa asebwa kitinza chamambi wekira abono mugaso ama yani gotoko yachaka kurwa ase county area ya Nyamira asebuna enchira moyo gokinia ebirengo byobo chenu ase chiskuru na boigo ase ebinyoronigo ekyombe kya Rotary Club bakubwaterana nekyombe gya Aqua Clara baba gotwara egeikaro na borokia kurwa asiskuru au ime ye county area ya Nyamira county ya Bomet na boigo county area ya Kisi aborokia baba nene ni baba kumirana nekyombe kyo asomoyega obago wariganirwa ase enyumba yemeyega ya Rigoma Social Hall omuyega obere woikiranwa no mwaziri wechisemi ase county ya Nyamira CPA Emily Ongaga ase gosegetoko neno kwabo kurwegwa ase abakenya na boigo abamenyi borogongo rwagusi ko babakwene kingango tumika bale amati asenchira engia na erinde kwene kingango kine tore ebirengo byobo chenu na boywe tanga kurwa ase amaroire ao. With the partnership that we had with Aqua Clara, it's not been easy, I can tell you. You know, sometimes when you're doing a project, we are on the idea of life, but at the end of the day, we always came to an agreement because our key thing was the children, and we are here because of them. When we came to do the handover, and I think there are some schools we visited, when you see that child going to the hand washing point and fetch water and drink it, when they go in the toilets, contact the influence, you know, they are afraid of the latrine because of the big holes. I remember there's a school, it was Nancy Young when we were going for the needs assessment. One of the toilets was quite big. Even myself says it can't even. So you can imagine a small child. But then when they feel it's safe for them to go use the facility, that's where we get our joy from. That's where we feel the happiness. And we really want to do the work that we're doing. And this is more to be done. With some milestone that we've been able to achieve, but they see more needs to be done. But beside that, we were not happy with some of the schools. Actually, majority of the schools were not happy with the opportunity. Togoska bosionigo ensemo ya borokia bakurawa na alibakwekwe oyole omo nyakerogo bwekyombege kwegerera aborokia kurwa achuru chirie choborosokia nat abeire gakwirenelia ekyombi ya mono asingincho yoko bwatera na baba ko bwatera na linda kwene kingankuru bale ogosemia okuo asabaga kurwa esegeto enene ochia ase abanafunzi na boigo aboroki kwa skuru au korenda ebirengo ebyo byobo chenu. You know, making or sacrificing the runners to go to bring water during running hours, lunch hours, it is really expensive, waste of time. Now we are able to get water within where we are. Toilets, as my colleague has said, they are indeed, and mentally, the runners have been trained even in their homes. It's now a routine. Kutoka nyumbani kwa mikono, then from the toilets the same. So they are ever clean. In fact,
Thank you so much. In fact, you must have been sent by Togosika bosio goikasa mang'ana arengete siasa nigo omurai bw'ekiama gia Wiper Kalonzo Musyoka abeire gakorwa okoboria ase chibunge chionsi bunge nene ne bunge ria seneti gochikobeka emerotherio ane mono asokwangoia korosi wa ekiombe gia IEBC rinde gochikwena na ribaga ria bene ase chibunge nabo igo chiward chitabwati abarai babo abo babete ane mono mbaro babete bagosira nabo igo abande obobwi bwabo gotuguterwa ale nebigambiro linde gochikwene kinga ngochigotwara bale oboteneneli nabo igo konyora obwene bwabo kobwatekana ne richiko. Our feeling was immediately we presented this report, we expected special sittings of both houses to fast track these conclusions of NADCO. But 1 year, the people of Banisa constituency are still waiting to elect their representative after they lost him. And several other places. And of course, more recently, the people of Unguja are waiting to go to election to elect somebody after my deputy at NADCO happily joined a broad-based government. Well, this issue has a significant impact on several county and national seats. So I gave you the example of Banisa constituency following the demise of their member of parliament, Honorable Kulo Maalim. May God rest his soul in peace. And similar incidents include Kisa East Ward in Kakamega. They're left without their member of county assembly. Stephen Maloba was passing on, that was the MCA then. As is the case in Tana River, where MCA Amisi Eid passed following a road accident. Togos kabosioni gumuraibu gosoria seke minano kia World Cup ense ya Spain. Umuraibu ense Dr. William Ruto na bagakokera okogenda ukina gwekerengo yechigosori sense icho Kenya ase abagakorwa irago chikoene kingangoi nkoene kiare bose ngoikiraniare obwagachi bwamagacho yebiti anemono egechikeria gia Talanta Stadium chinga kikenya erabe kobega chinse chirabe chikwaligania ekeminano kelia gia AFCON. We'll continuously look at the horizon of building infrastructure around our sports. There is an elaborate program that we are working on. The ministry is leading that process of making sure that we develop sports academies around Kenya. I know there is an elaborate program that will be rolled out that the ministry is running with. We are building necessary infrastructure. There is at the moment going on renovations in Nyayo Stadium, in Kasarani Stadium. We are building a brand new Talanta Stadium in Jamhuri because we want to build the infrastructure that will support our sports. As you are all aware, we will be hosting CHAN early next year in February. We will be hosting AFCON in 2027. Together with our East African colleagues, Tanzania and Uganda. And that is a moment, yet again, when we can expose our talent and we can match up with the best in Africa and globally. I remember day before yesterday, day before yesterday, when I had a chat with the CAF president, he told me, Mr. President, Kenya has a chance to win in CHAN and in AFCON. That's a very big challenge. I hope you guys are listening. So, Minister and your team, you have some homework. And I know you are up to the task with your team at sports.
Ensemo yaye omubungo mochore Irene Mayakaniga bagagotogia etimu ya Harambe Stars Junior Starlets anemono asomukia munene baba kora wikira ase kerengo gyogoikirana ase World Cup omwaka oyo ase abagakotebanga unababunge abasubati mbachikogendra kwene kinga ngusira bale omwana omunyarokirinde kwene kinga nere nkwegendereriale ase obugima. Your Excellency, this team are our small sisters. We have supported them for the last 2 years. We are proud of them. And as the women leaders, we're actually proud that for once, the women are the ones who are going to take Kenya to the World Cup. It's a very, very great thing. And I'd also like to just extend my appreciation to the Ministry of Sports and Education. When we raised our statement in Parliament requesting that the Ministry of Education allows them to do the exams after, they did accept that without any hesitation. So that's very good for the team. Na kwa madem wangu, tulisema mkienda ni kufinish. Maiga ensemo ya babunge na boiga barekorwa Sorogongo rwa Mount Kenya gwesoki bene na kumuralia Kindiki bosomo waziri utenete amangana alengete bulendi bweme kiture Kindiki gochikoba omonogeri wamenyi Sorogongo rwa Mount Kenya nigensemo yaba MCA korwa ase county area ya Kirinyaga babeire bagwesoki bene na kwerusanania ase ngane ina otebanga nigo barachikogenda gotinena no murai wense Dr. William Ruto no mokonyo yeri Gathi Gachagua ase babakorwa okoboria asomo waziri boborendi bweme kithure Kindiki kwene kinga ngochiare koba gakomolekera emechando endate kobanyora aba Kenya anemono astinsemo chiria chibolire nobo rendi. Na tukaambiwa kuna mkutano hapa River pande ya Murang'a na tukaambiwa ma MCAs tukuje sisi wote na tumefika sisi wote tulikuwa tumejaa hapa, lakini ile agenda tuliitoa jana si agenda ambayo tumeikuta leo kwa meza, kwa sababu huyu speaker kwanza wa Embu na ni rafiki yangu ametuzungusha hivi akatuzungusha, lakini end result anataka tuelekee pale tu mahali ya kuendorse Kithure Kindiki. Sisi kama watu wa Kirinyaga hiyo tumekataa. Hakuna mtu taendorse sasa hivi kwa sababu mnakuja kuentice ma MCAs ati mkituambia ati welfare yetu itaangaliwa sijui, na tuliambia president mwenyewe tukamwambia shida zetu kama MCAs, tukamwambia magavana na tukaria na mambo ya ward based na mambo zingine, lakini kama lazima tufuate huo mdogo wa CS Interior kufikia president, wache hiyo maneno ikae. Hata niliambia watu wangu hatutaki hiyo mishahara, ati tunaambiwa tutapewa hiyo maneno ya welfare after 1 year. Siwache hiyo maneno ya welfare ikae, na endorsement pia wasahau, na hakuna mtu taendorse kwa sababu sisi tunajua watu wawili, president wetu na deputy wake Rigathi Gachagua, na sisi kama watu wa Kirinyaga sisi tunapenda Rigathi Gachagua, na hii mchezo tuko nayo hiyo tusahau. Kithure Kindiki deal na zile mashida tuko nazo za insecurity. Kuna mwalimu kwangu amerepua hapo Gatwe ama ni Gateway, hiyo maneno hata mjangalia, pombe imerudi. Na pia tuko na cases mingi ya insecurity pale kutu siawesame, so deal na hiyo kwanza, alafu hii maneno mengine endorsement tutaangalia huko mbele 2027. Mwantumuriria Ondizi TV rowote rukurwa Sorogongo rwa Mount Kenya no turachwikira omwelio wa mangana majia chinsa isano na ibere chiabono mugasoetera nenkoro kwa Job Maangi no bakwene kinga chibiche chibwego na malio gyabere wikira senchira Jobo ikerano nere Lydia Mose wikira chinga kichinde na baganeirie oburiria obuya imyandizi TV nabwo obwanso bomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iryo guturigireria na boigo gusonje mirubiri yitwa chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iryo wegokie
Ndizi TV obwanso Womogusi. Omwacho murigereria umirana inche Mildred Mumanyi gochakira buchi tariki 22 gwikachi tariki 29 engaki togo chokoretera eyemaseyemo amorokereri yoburemi kurwa ase omuchio Nairobi gakoretwa sore negetaseni kia Ndizi TV engaki kiagwatirane no mobogani o Camel Park. Togo chikobaretera mangana na oboremi kobaroki oboremi bunabaremi gosomete mama ni muzabibu mama. Oh, yes. So, and we are going to do what we call face painting. Na eating competition huko hivyo. Abalimi ndagera ito ama toka kutuno. Tumerne Jamhuri Grounds courtesy of Camel Park. The Pride of Kisii. Na Ndizi TV. Womogusi. Camel Park. The Pride of Kisii. Na Ndizi TV. Womogusi. Ine ayeno mukenya utagite gutara gosoma gusigo kuri mirimo chinse chisiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507. Na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV obwansu Womogusi. Omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Biyamana sana mwanche murigereria bwigetaseni kia Ndizi TV nebiro binde nande tokumera na asomorobulyo wesabali yo monsereria astokumera na no monsereria bweri tkolia rero oyora bikagusanga nentwe amange atosegete asobonsererio bwigachinga ki arabe kagotomanya ndia chage to bonsererio bo ngikia mosegete tena bwigochora obonsereria bono bo mwanche muri nachikoba kagotomanya amange ngaiga igatore na ende mbonchereri kibori agokora ngukwariga ni bene irinde tobe tugusanga sobwamo ochaka bono iga goika omwelio litere ne Kerubo Frida abakwenda gotubwete sinse mwachiche mitandao asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Yangiriri bageri galia bene ko muharigania atumanye na kyakoro kwa karibu sana. Asa Marieta Uncle Gladys Kerubo.
Tengo colegas yo bosoni con school uniforms. Lakini nabo tumanyo bosoni oboiganga yoko bokorera na indi mpinto kibiri okonera nyase kukolera. Bosoni woko bakolera sako ku embassy. Post embassy school ya embassy. Tengo colegas yo bosona school uniform bitenge. Icyanga cy'abasibati cy'abasacha. Nakoni chisovisi nini chianga chio chiko kuna chianda wayas ngondo to. Yamana sana. Kama chibuli na nani tuko ega singa yo bosoni ndi kwachanye. Kasi yo bosoni na chayete mwaka 2010 lakini nale wakolera ida nale wakolera Sakuru Eldoret. Kwa tebe nyaka ikomile ni kwa wacha kitense moja Eldoret chusinga iwacha naona chakirite Eldoret kwa na tamu ngeni yo bosoni na nyolete kana kulite form 4 nga vera isiko nga ganya niwe college na rangire tu na para nasi lakini wana na pesa njia toka nga kana ganyete ngala tiangi ye skuli ya tera ni yale ko Flamingo yalenga sema ya Nakuru na ngeira nga ngekundi soko sori rueli lakini nende tinje tinkole gasi immediately na rabete lakini wona kana cha karanga na boli byo gasi ngo karanga ralende tikangiro wira nire gasi ya nire usende mutaka akatele ke ko algo kinaiga ngo abantenga ritukeri mu mocho ko gusoni ya nalinga ndo musoni na karana chito na kurkulie gasi kana kulito form 4 chia bole tengo chire school ka musibati na onte tinga toka so ninka tiganzo na ndi yalenge ani nande tingna yabundi sita sama tuka mango kare ya alinge meyani ke kundi uno kunya bukira to mimi ndio kama na bana bali kona na gonya ukina nteno ne tiseta chiskuru to alwe senire megu ko tu senira to asena na to agasena ko bakona ne ko karo to alingo science ya primary ke kenda seka yeno na ro musana na ndo tayo ndo tayo ni cuánto se hace se veía la curva guardia banda veía la cosa se ahí era un señor y la china la mane que puede to como la cosa así industria o sería oficial na ne bundi setase matoka matambe na register tu ngachaka tingoli nani mitinyi mitatu ngachigote yaba ibuli bana na bundi sinachaka ko bundi so soni bagakana bagateba grade mbwa tengego tingo karo bosoni kale abantu bakarongo bosoni na ibya abantu batasometi lakini wana grade na wate bagakana ngatingo karo bosoni lakini wana nje so nale konya na abu nale ngesha pu mitinyi tatu kana koleta ngatiga ona ngatiga ngaba ngachanga nyomo kanyara bana bani kararo nacha karanga na ngonya okara kali bibaru ngawa tinguira na segasiane bosoni ngachaka kusona igoli igual parte de la bomba ni tenía que estar ya mbanjira ni tibaru chena ni basi abantu batasomete okay wone lo ya oyo ko be nasi gasira lakini wona karana chaka gusona ngachanga njo gusoni ya kongero gusoni ubwage bana basomye saba ikiri ndi bana bana nara basikiria se mjiyo gusona kuna somire dore na kukwa menyi njema nongarara ngamba karawana kidogo ngende okay uko nchimuli ya nani tukomanya na kwa chaki pego sana akukuli tanga ni pia kwa chaki pego sana karana chaki pego sana na chakirete na chete ngali kwa Sakuru kuliva taxi company ya liva taxi ndio ngachaka gusona to agusona school uniforms to agusona chigaun graduation gown ibintu bindi lakini wana karalende karena amanyu bosoni biye biya karatiga so kesko ni wole duka yani yo bosoni okay anga ni se ekero kuanda bosonaida ekero wasini kuanda na bana iwete biye kana sanga yanga yani ndangani bese wana algo sona
nale kwe ne egende temono lakini kero na chagete kusana ndo acha customer ni una chiko weka tuisia magosa siara sa magosa ali nyakanya kurekebisha hivyo ngacha ngamanya kusema kamanya wana kusema bona customer chao na kwa kuchemeli bakwira ni ya machibu ikike bokonda na ale na busika okay asema chubeli ndo wale tunakuja to au majuel dore tuone karena na lenge na kwenye na nyanga nyanga karena sogete na nyaleta bana watatu tena sogete kingu mambo aba kujalindi umusani nali na bwate saruni dore akandangelia gateba chil dore tini bwate saruni tuganje na bongo kusukira ubeke nayo gusonia nse nkagenda lakini buna naikororo nganyoli gasi jali bateksi abandu mbatakiri chibundi ngaenda ngatema nkairu ngaswali ndi gasi yo yali bateksi yabo gusona ese company lakini nande ngabeka gagwe tema salingi nganya gukora nganya gusona lindi limbu atachingaki na rule company nanya gusona lakini ngacha kororo gukore gasi yawo ayo biko manyani ni yakubwa kubwa kerona alikira se company ekero kwende ndo kwa kwa holiday charani ngayo kwenye na bwate corona somete na ina gukora gasi ya nyumba wildo kana chita na kuri na gukora gasi ya nyumba kono mundu yo muswati yo ndigite gali ngo musi na ro ngeto ngainya na wo gukora gasi na ni gusu kono ngonya kugora na ringi chi machine kwenye ngona na ringi chi machine na ya kananya ko chibeko na bwate chi machine chia okay wala yo bari dare to nyamo sana se company yo ndo choge ndana ngo Intiali kuma bakubye semeya dare chekwa gendera no musoni boyi ugacha umuronsi abana naro tinaro nangara bakinire karnaro abana bakinire ngara twangi cyo bana gusi yako batisi ngara nje ngo tigara nyuma gataganyira no guca gusi mberanya na kambeke gasingaga nandi ngara bula gusi yo gusoni mboli bobe bugabori abantu ngosona bari cyane nichiwa chana usoma na manicha basbati lakini ngajanga twara knowledge usoma chionsi wana bongo sani cha basacha ni cha basbati maybe ngikwa tetibiza ni ya tofauti tunataka kumtambo cha ndio ya cha obali kwa abo soni obomboli nga kera lituko ko nyakosoma ibitebinya telingo ko manyege ntoro kunimanye teresene yakoga design y'ikigo cyakera lituko kinao kina igomba ko bo muntu okunyara gusoma igintu bwabo bono design yakare akire nabo gutumia bomba tukwamanya ngakibono tiganacheiga ukunachana kuko bwatoboko lakini bone kera lituko to expect ni twasende tigana tuko sana lero sana tuko sana mambi ya kera lituko to bido change takero ko wase ya ndo chuo kaga se usikile kwa tete direct ko chemba si wase ndo kwa ya na chite kana chite ko ndo na chite bisi tauni na le ko bolia senda nyole mamba sonire sister yana naro tageta sonira sako ne chiangara kinkari nyombe inenke nande yalengi sine ngara beka una chimashini chiana kasa ngawatanga ngarali kunganyaro masege ngarali ngara kolike bado nande ngachangara wana ngacha kuchemba sive nganyaro mtakande to kuchemba sive Eduke yege koro kwa P&M shop. Yo wana aba ansirisi balenge sisters bali koro kwa mora no yende simbosi bozitingo bet na bansirisi teduke bakabwa tajiri pego macho bunu tekero ko yekega emase ati ndi ncyo nchiryo ko na kukwita sense buli bobe bo ntoleli boli bole bomba boli bobe mnenga siyo sona teri bobe mbiye ne teri bobe abantu bamanyiro bose gasi yare yo bosenyo tanyo kwa bekire kwa seniro muntu yo mogako yando te ya ba dole ta bandi ko leta bandi
Chianga chigo sini chia basibati mana basibati na babu sana chianga basibati banje de chia basibati maybe chi design chi banje de Africa no ya chi de babu banje de chia babu banje de chianga chi African way asili ine bitenga mana kirikindi na bogo tomanyanga ekiro monta tete gocha gosona iyanga seduke yiga agocha nigitamba kyaye gosora redinchiro romoso netemo gwa advertise gosemo bwate bitamba umonta gocha chorero sona wana buna chi uniform kiroche ngosagira na to sone tenchiro chire ready made nyaga tai na to kumusonera lakini chiange chichinde kiroche na umonta gocha nigitamba kyaye tomorusi chigutu tomosonera na tai gose na inde na wako nyara to gwate chi bitamba buni bitenge abago chora okay ingi kyagate kuna chi uniform mokaranga atika mochipe ready made uniform chiro chentu mai guchi uniform chi school uniform gita gako ke size to mai tabana we nyaka gito bake nyaka gito ya chiko ni uniform te obadira na were gora kini design yero monta na ta itaso ni design gite bakacha ere okay kirkende chi uniform mo wate ne chechi school ase ensele okay surround the school Taitora bwatiraga butura soso mutemo komukigo tukwirana no tumanyenga ebitenge ebiganga imoko Russia maybe ebitambe ebigosana chi uniform nga imoko binyora ko rubia mano sana mwanchi omulgereria ndani turaso senseme ya kabere ya studio tosio mechi duka keigo tukwirana ndobe tugusanga no mwanchirerio yiga Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagaligiye lyo kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate ibintu byo gusomera bisaine unabono chi computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine byabaroke waba year 2 weka year 4 mbabwate ibintu byo kubugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatiye binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wo soma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asiche hosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatiye binde nigo baguchaka kwariganya abana gucakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent